umpama kene mesti yo pengen menang iki yo ora iso wong jen solo Nggih, iso betul ora saged. iso. Bener kok sing ngomong sing lurah angel ndang kok. Tiga jam sudah praktek lagi. Heeh. Saya kasih ngantri Ganti. jel. Ini balik jam 12 jam Sampai selesainya. Ini dia acara-acara Dik, kalau menurut kuwi. Napa ta? Dik. Dulu saya keluar. Kudu ke sini kalau sing nanti ta bener. Nggih. Ya bro. Hai guys, makan bakso dulu. Depan kamu, depannya habis. Gila mah, wes. Coba mengikuti pesakit. Panen. Itu papan. Alhamdulillah.